lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Kat sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao, ngamiti agdama kat agnanaedak dito'y Benguet. 5 atawan mimutten ang nagayan ayat ka ni Dexter. Sakbay ang nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak, ngam nakadistino ita ijay abra. Iti uneg ti 5 atawan a panagdenami kas agasawa, awan met ti nagbalin a parikot mi. Nagbalin met an anayas ti relasyon mi nga uray makuna a long distance relationship. Gapu nga rod iti trabaho na. Iso na laeng taadda metlatta dagiti banag asaan tayo a makontrol. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba, Dok? Bakit? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko nga eh. At daamin nun iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman asumangpet ka. Iti kasta saan to ama kunas-kunas iti bang. Wan, bakit? Katagyaman na ka. Agsingsingpet ka dito, Wan. Tani, sigurado nga itong umayabulan tumanan di panagawid ko. Katsigod mat anasingpet taklakay. Si kakit di ati ang singsingpet ijay. Ha? Ayun gayam, kumusta matanti ko nam apa nang i-request mo itipan na kay destinong dito eh? Ay, kwa. Awan pa'y mat nga ron. Barang ano, aprobaran dan tumatlaan. Nabayagan day dyan. Wan nga ron. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang saan da pa'y reject request ko. Ala, agawaam nga ron ti agrubat ni Aldawan. Amangan no aguro-ura yan, dagiti kakadwam ijay baraksyon. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laang mat in San Clair. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minuna yun makitkita a post mo iti Facebook. Isuan nalagip kayo ako mustaan. Ado nga min ti pakakumikumak insan. Isu ajak una yun masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Isu nga awanan makitkita ka post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi kini Dexter. Okay kami iti asawak in San Clair. Di mat 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita kat saan ka pa'y laang mat ngagsikog. Ay, wan nga rod ang patsik adum tang tulat taday ka. Ay sus kita mainsan. Ang mga no agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpet ni Dexter insan. Amok adinan tumaaramid day ta kanya. Pudno anasingpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na in San Julie? Lupos kan sabot, Julie. Ha? Dexter. Apay nga ngaging gaita. Kat di ka matlaag sikugan. Ha? Kahit ko una yung timadda ni tanak, Julie. Ang apay nga aging gaita. Di na mo laki din maipayan ni tanak. Ay kat dumtang tulat taday ta alakay. Saan ka kading agapura? Magagara nak narud mo tinamadda ni tanak.
Apay, narigat ayang awatan dayta, Julie. Dexter. Makauma ti kastoy abya. Tay kumabot at da ubingaw awir tunggal agawid ak ngagapoy ti trabaho. Ngam awan mat. Makauma. Ne, kat papanamon ngay Dexter. Kumara. Mapanag agbiro kiti pagpalabasa kiti oras. Agawid ak po inton kay kayad ko. Agsubli ka dito'y Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimang pitkan bakit. Kumusta nga di anak ta? Okay laang matlakay. Awan ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit? Amangan met no naragsak laang anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di ngar aramidan ti asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot nga minasimrek iti trabaho na. Iso asaan kami unay ang nakapagsarita. Ay kat pasyarem tumalan abakay. Iti kasta at damot kasarsarita na. Nagrunan no kastoy nga awan Dexter ija dagusda. Wen lakay, talaga akasta ti aramidag. Nuapay ba't ngamin nga aging gaita? Kasan pa'y lang agsikog ni Julie? Wen nga ruda. Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ag babae matan ni Dexter. Sa bagay ba't kiti Ang awan ba't ebidensya niya laktang at na babae ni Dexter? Suspitsya na lang mag... Day takit nga rud lakay. Isu nga rud ako nak ana sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan a puro suspit sa latan? Wala. Narikat no puro suspitsya lang awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak ija dagusda. Wen bagay, ibagam ta paliiwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinkin na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan Dexter. Adda ka dirugit iti rupa. Ha? Ay, kuha, bakit? Agunay ka ditan ata ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakadwam. Sakbaya pumanawak. Kahit ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kin ka. Ha? Pamakawan ko na, Dexter. Makunkonsensya nga minuna yan. Ne, ay nga ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na amiris ko si kagayang teetak. Iso nga insin akong dayja babae. Anya? Sorry bakit, Wen? Sapay ko nga. Tamapakawan na. Ikari, sana na maulit. No kasta, talaga gayam apod no ti atap ko. Wen, gamkas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatak. Anya, mamatikan itinaybagak idikan ka insan Julie? Claire, Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa kat kastang awan pa'y anak yu. Iso anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. panagkunakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno agbabae. Di ko namkit Talaga akinayak na tinagbabae. Sa bagay matkit di Kat kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay atak unay ti asawa. Eso a pinakawan ko. Barang ano din antun ulitan pa'y tagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaam nga ulit-ulitan nan insan. At damat kan kuanan day ta insan. Adda kan kuanan no di na tong palan ti Karina. Makaamumutin ngam no bilang man. Amangan no jak tumatan mapakawan. Apay ngamin ay amamatpati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ti asawam. Iso siyak nga ruturumbang nga patyam. Talaga natangkan ti ulbud mo, Dexter. No kunak nga awan ti babaik. Awan, nawatam. Awan, awan, awan! Narigat ka di nga awatan dayta, ha, Julie?
Sigurado ka? No di ka mamati, nasa isayang atlangan na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, kat awanan ti pagsususpetyaam. Agsinatalangan. Anya? Agsinatan. Iti kasta, malpasan dito yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi din nakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan yaman dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim ta di na kumamat panawan. Kasano? Puro ka suspektya. Pudno nagbabae ak. Ngam iditay kay. Napayagan nga inidyak na ita abisyo. Ita, ipapilit mo nga damarin babae. Intong kwan, ipaypaysok lakit nga rudan. Makitam. Sorry lang ay. Ikarit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamat panawan. Pangaasim, Dexter. Agpayso bakit? Wen ko naklangarudan. Oh. Uray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang may ladaon tiragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, adan na nakta. Uray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos. Ngamin, sinungbatan na matlaang tinabayag nga ikarkararag ko. Apan, agliv ka ba lang iti trabaho? Bitikas na, maiwa naman na imbag ti sikog mo. Aglivak to intundan ni ako na agpas ngay lakay. Sigurado ka? Akapawilam tagtrabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rumbang apagdanagam. Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan ka itibain, Dexter. Ayok ka. Sorry, bakit? Ikarek, saan na maulit? Agpalbaliw ako na talaga. Promise. Anya launay ayat ipagkurkurangakan ka. Apay nga ulit-ulitan na kaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga, Ruten. Tsaking kagarat amin ko nakmat. Saan na maulit, bakit? Basta pakawanan ako man, ha? Amom lang arudan ama si Kugak. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Tapampalipas oras lang ang dagijay. Sika matay ayatag. Sika ta asawa. Iso anti ika madanagan. Ta sika laang matibabae ti biyag ko. Sika laang ti ayayatan kan ipatpatag ko, Julie. Kunam ngagbalbaliw kan. Ngam awan matlat tagayam. Aklunag, basol ko ta amin. Iso sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarit. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon iti anak na. Promise. Diya ko na mo ti aramidag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na katadamanan sa baling aramidan na. Panagrik na katluklukwan nakmanan ni Dexter, nanang. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tirignam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay tagladingit. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ka na kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit, nanang. Namin anon at aras ngay naramid na tikas dyan. Namin anok mata na pinakawan. Namin ano ang nagkariadinan ulitan. Ngam ulit-ulitan na matlata. Madudug-una yan ti pusok, nanang. Panagkunakat na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, huston. Huston day ta panagsangsangit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka. Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasgan nga agbalin ka anatibker para kan ko na. Anay ko. Apa yan, anak ko? Nagsakit ti pusong ko, nanang. Anay ko. Diyos ko. Nastaw na yung sakit na.
Tunan, anak ko. Makapadakis ka ti kasta pa nagsangsangit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ka. Kaya't kumatan ti matay na. Kaya't ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamit ang sao iti kasta. Laglagi pam, ada kami amang ipatpatikan ka, anak ko. Nagsakit na. Nagsakit. Nakakaasim ti anak ko. Apay nga isupay tinapukaw. Sakla ko man. Sakla ko man, nanang. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos. Iso na pasabak ti kastoy, anak ko. Iso adi ka naglading tuwan. Ti rumbang nga aramidam itakit kumarara ka. Kidawam iti Diyos nga ikanda ka iti kirid ken pigsa. Tapno malasatam ti pandobo nga inted na ken ka. Inyagan kay ti kanam, Julie. At to'y, mangan ka. Kaya't mo ka ti asubuan ka. Diyak kaya't ti mangan. Kang runangan iti amin. Diyak kaya't makita ti panagrup-rupan. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. Uwan. Basol ko ti pan nakaregreg tininawa. Sorry, bakit? Sapay ko mata mapakawan nakpay. Pang-asim tapumano kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Adaak dito'y tapno andingayan ka. Adaak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinamag mo, Dexter. No kunak ang pumano ka, nauwatam. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupan. Iso ang pang-asim ta pumanawan. Pumanaw kan kat di ka nagpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Julie, anak ko. Pang-aasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal daw nakasta ka. Amom ka di amadandanagan kami ni tatang mo. Gapoy ti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan tilubong anak ko? Laglagi pa mga adda kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kunayo. Gaputa saan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nana. Maawatan ka, anak ko. Ang di ka kumamot mapukawan iti namnama. Patsyak nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim. Tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin anak kakaas inubilang laeng. Julie. Ayup. Sikat ti aking basol no apay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! Sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon ka ba alam ti makidan napay ka? Sunggarak ang makakikita ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramid at tikastoy ganyak. Di na kumamot sinaan. Ikarik, aramid ang kami nagabanglag amang sulnit kadag iti nagkurangag. Basta di naksinaan. Ipatpatay ka unay-unay. Pagkat. Di mo man sang kaibalikas dayta. Ngamin, diakon mamatikan ka. Julie. Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka, Dexter.
isuad di na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit. Lakamom ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. Pasensya ka na talaga, Julie. Pagbababoy ako lagi tinararamig ko iti kalabas. Sorry. Sabay ko matamapakawan na bakit. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti inak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolen. No apay anakonak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasama. Sa dino tayong dambrent kan Andrew. At dada iti kwartuda apay kadila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti araramidan da. Inka man ayaban nida, tatulungan da ka manglinis iti tangkit ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, nakapudpudot mo't. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. Inka kataya ba nidan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti aramidan da. Nagado ama trabaho. Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samatan, abubulog da. Kasano da nga masuruan, no bibibiyem mo ti da. Jak mo't ida awanan ti ado pa yasao. Inka katayaban idan tapno malpas ti trabaho. Saan ako na mangibati iti allowance yo ha? Tadamat kan ka ti ATM ko, Cristina. Gabriel. Awan matan paggastusam. Ta kompleto kayo matan kadagiti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingki ak matan. Umaladetan nga abastoyo iti makadomingo. Paano manin ay di panagawid mo? At dayta kamanan ako na Cristina. Tsak pa na nakapampanaw ngam ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kuang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe ka. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon. Tapno tsak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiji Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wen manang, damagag laang kumano sa dino ti ayan mo ita. Ay kat addaak laang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana ka dikan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Amangan no kaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jak lakit di mabalin nga agbidot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue.
kan nakakalugong iti red. Ha? Ni, day tamot nga agpay suot na apim manaw itay. Apay, sa dino tinakakitaam kan kwa na. Nakitak dito'y katedral, manang. Ngam, tipag sindaawak, at nasaklod na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang. Limabas da iti mismo asang wanak. Surutag kumayda, ngam, kaslag nerbyusak. Nang runa, idi nakitak nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag, iso nga'y nawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagig tuman, nupod no anapan dita bagyo. Sige, manang. Ang di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kuma nga, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadagiti chismis. agdamdamag laang mutket di, ah? Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak nga ipatakder ko abalay ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Muna, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakderak iti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakalan ngay. Una, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Una, ngam amumat nga tatrabahok. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase kadagiti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen awan parikot iti dayta lakay. Simbangpet kamot gaya man anak ko. Wananang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay laang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, adapay swimming pool na. Wanang. Isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rodano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang. Talaga amayat ijay. Adayo analawlawang ngam ditoy. Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mama minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay kuda kayo nga rod Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nan ti balay, apaman amalpas. Ay katun isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatag mo anak ka. Uwan ko naklangaro din. Agawid tak nga agawid dita. Basta di kan ag-text kan umawag pa. Urayin nyo latan ti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pigat. Kasang-sangput mo lang, nang pumanaw ka manan. Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabahok. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko Ta isumat nga ron ti sinapata ak a serbisyo. Isa ka naman kat nila iti itugot ko abadok. Plansya umat ti uniform ko. Ihangar mo ton. Samon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka mabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Wan? Ala. In ka nga rod agidasaran, iti pangaldawan tayo, mga anak pa. Lukasta, agsubli ka ni J. Manila, Gabriel. Wana nang. Abangan nun mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino akmanan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata, Barok.
Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa di numan apapanan ken pa kay distinwam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak baraok. Awanan yaman na nanang. Dahito mo, ti para ka ni tatang. Da kayon ton di makaamo amang tetken ko na. Ay, sige baraok, kat ulitak manan ti agyaman. Awanan yaman na kunakmanan. Basta dalakit di mangtedak. Kat dawatek, nakailat ta ko man ti mangtulong ka ni Christina amang kita karagiti ubing. Ay, uwan, awan pagdanagam baraok. Da kami ti makaamaw. O, sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahe, barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga ron no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karagiti uping, tatumulong da. Tapno damot serpit itad ko nga allowance da. Wen. Agawid akin to no may alawas. Isuntumat tan, ti pa nagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Yawis mo maten karagiti kakabagyam. Kastamat kadananang kantatang. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti pagkapuan da. Iso nga oray saan kun nga yawis kadakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang mat. Okay, sika nga ron ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rod manang. Mayat dito tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Uray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan matkit di. Ngam kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel ang panagriknak. Likliklikan nak. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga kendamagan ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marikna na ti panang kumprontar kun kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amana. Ay, sanan Ruby. Ad-adalaeng amasakitanak no kasta ti aramidan. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babay na. Nasakit man ngam baybay aklatan. Anya ngay nga rod, no iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan, tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan? Imbagpay ni Manang Christina, ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wen nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Manong tama tinagastos day jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day jay. Ang uray no kasjay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsa. Awan mat lang serbina. Ha? Apay mo dan ako nanti kasta insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak ti kasta insan? Ay sus, naudi ka manan iti damag, insan Miriam. Ha? Ay, diya ka mo kasta insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Christina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Christina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na.
Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan med. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, man ang Kristina no kasta. Talaga Nga basol na matlaang. Ngamin, saan mat nga agtagtagari? Agul uli maklatan nga uray amo na alukluk ko ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Ay, kasla siya ti masaksakan iti kastaan na amwak. Ay, grabe talaga insan. Ang anyangay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada. Iso akabutang ni Manang Kristina. Talaga ananad, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awat ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adagiti lang ang katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y palay. Baybay aklatan. Nasakit man nga ikarigat aklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay mo? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Kristina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anyan na itaan na amwam? Ada kayam sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Kristina? Ay nabayagan na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Kristina nga da babae ni Gabriel? Hay, una yan. Pampanunutok lang kasla una yan nasakit na. Kasamalangan ngay kan ni Manang Kristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang tadi tayo mo't amo na niya tipudnaw. Basta ti chismis ini kat anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay in Manila. Isaw ti ipagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalay da? Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay, analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo't ati sweldo na. Sa bali pa iti kickback na. Langro na kat Manila ti nakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ati mauawat na akwarta iti binulaan. Kasta gayam! Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel a balay. Wait. Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon lang agasawa. Wala. Na magkuide, asug-sugsugan da ni Kristina, tapno isinan ni Gabriel. Ang di na ka lumabali na sinaan, ta ipagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na, no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon da nga agasawa? Lalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Kristina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto, ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbangput kan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya ta, Kristina? Gabriel. Apay, naipus ka din ti karga ti ATM ko? Ha? O, ato. Numaburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro na ita agatad nga aramatan.
Gabriel, saan akas... Christina, nabanugak. Amumat nga adayo tinaggapak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga itinakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Ha? Nakwa. Awan, Gabriel. Ket, apeng nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko. Ikanak pa'y kuma iti atido ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biya. Kasla jak nga minin kabailan nga ipturan pa'y ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kasla bumtak ti baro kung ko iti kasta una ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Kat sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Mangaasim, Diyos ko. Imbag man ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot kumanang. Kayat ko ti lumang abi ti presko nga angin. Taapay mat. Napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo laam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay. Nagadula nga ro din ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anya ngay nga ron. Talaga akas tatibiyag, manang. Anos lang na, Barang makaamiris tumatlaang ni Manong Gabriel. Ay na. Jakun mang namnama akas ta, Ruby. Bilibak nga Ruby man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam laang nga ni J. Manila. Sanan. Amangan no makaaramidak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan nalatan no kay kayat na. Anya nga gayam ti kuna dagiti anak yu manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramiden ti amada? Amuda siguro ha. Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent nga agadal kano ana imbag. Tano makaturpos ket makatrabaho. Panawan mi kanun ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadagiti anak ko. Mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Isungang, an-anusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilyami. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko mat nga ti pinilim apakyasawaan. Mama. Saan na bale? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti abin, sika ti inkasar na. Isu asika ti original nga asawa. Pudno asyak ti asawa na. Ngam, ad-ado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Ta isumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama. Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin,
Day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Christina? Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan kanikan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan a Kimberly. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube. Nang runa unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawisak met ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti saem nga inbati kanyak tinapalabas akalman. Ketap no nalawag ti amin, kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Ay, unay matlakit din ang gasgat minsan, Jom. Nagsapa na matlakit din nga insubli ti biyag na. Daytagat nga rod. Uray kumamot na nagsakit, tanalaklak ka siguro nga klunan. Ngam anyan, takastoy pa'y matiwagas ti ipupusay na. Wan nga rod Ngam anya nga rod. Awanan ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin ipagroksan. No nagtangkan to mga minti ulo na. Kanayon ko nga ibaga saanan nga agmaneho no kasjay anak kainom. Ang ipilit na madlata. Anya nga ita. Isukat lang nga rodan tinangkat tal iti biyag na. Ay, wan nga rod Ang talaga akas ta ti biyag. Nalabit nga ginggalaangan dito'y ti biyag nga impabulod ti Diyos para kaniin San Jomar. Isulat siguro tigasat na. Apa yan, babe? Agan ano ka? Itay ka pa asuyaba. Huwag nga ron, babe. Ay, napuyatak nga miniti rabi. Ay, sus. Nagpatpat nagkaman nga na nagbuy-buya ti Korean drama niya. Saan, babe? Kahit, anyay nga ron din nakapuyata. Napanak nga min nakilamay ijayan daroksan idi rabi. Ti kunam nga insan mo, an aksidente iti motor? Huwag nga rod, babe. Kaasimat nga rod. Nasapa unay ti ipupusay na. Mano ka di itahin ti kunam atawin ni insan mo? 27 na lang. Ubing pa nga rod Naku namon, Carlo. Sayang nga rod. Tawan man laang imbati na apakalaglagipan kenkwana. Nasaysaya at kumaan. No adamot imputot na sakbay apimusay. Ay ka talaga kas na tibiyag, babe. Di ta amin di turong tayo. Iso na lang, tagda umun-una. Adamot mo uti, sayang lang agpaiso. Tasaan daga manaddan iti anak kita asawa na. Nasaya at mat, tasimangpat kan alak ko. Itay da ka pa'y ngor-urayan. Oh, apay akas na tilangayo, papa. Kasla niliday kayo, mat. Kan apay anak kasukat kayo. Sa dino ti papanan nyo. Inkakat agsukatan. Tagkukuyog tayo na rumwar. Natay ka nun ni Lolam, anak ko. Anya? Kayaw awag laeng nantim alor na itay. Inuray da ka, tagkigiddan tayo na mapanijay. Mala, inkagsukatan, anak ko. Mangala kamatlaang iti pagsukatam. Ta sigurado nga ijay tayo pa'y aging gamay tabon ni Lolam. Sige, mama. Urayan dak labitan. Agawa am anak.
Tapno di tayo marabyan nga agbiyahe. Wen papa, mabiitak laang. Hello, babe. Hello, babe. Good morning. Good morning to, babe. Anya oras ka mo may sukunan? Ay, wan gayam, babe. Sorry, nalipatak nga imbaga. Sa anak ngagtrabaho ita. Nagpakadak iti boss ko, ajak pay laang sumrek. Agan ano ka mananaya? Taapay adi ka sumurag. Natay ngamin ni Lolak. Isungada kami ita dito yung old house. Nagawid kami dito idi rabii. Anya? Babe, makipag-reknakit ipupusa ni Lola. Agyam anak, babe. Sorry ha. Jak matan in text kan ka. Okay lang, babe. I-text mo man kititi kompleto nga address dita. Taumayakin ton rabi. O sige, babe. Sige, babe. Agan anad ka ditawan. Di ka unag bambano. Orahin na. Taumayak dita kalpasan di trabaho. Wan, kan oray si ka. Agan anad ka mata ka na yun. Urayan ka nga rod inton malam. Ay, unay matan. Kay tabtabon laang ni Lola. Ang nataymanan ni Uncle Edgar. Wading nga rod. E di damo. Ni Insan Jomar. Si Maruno ni Lola. Ita, ni Mat Uncle Edgar. Wading nga rod, anak. Nagsasarunod amot lakit din na pimosay. Ay, ang biyaga talaga. Saan ang mapagpakadaan? Naku namon, anak ko. Dahito yan, di ko nada nga amu tayo amatay tayo. Ngam di tayo amu no kaano. Huwag nga roda. Uray ka sa no, ti panaganad tayo. No talaga adim tengmeten ti oras, apa nagisubli tayo iti biyaga bulot tayo. Talaga nga awanen mabalinan tayo. Nasakit, kan nadagsantirik na. Ngam nasken nga klunen tayo ti amin. Kapilitan papa. Nalabit nga aging galaang an ijay ti intad ti Diyos abiyagda. Isong awanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti amin. Uray kasanupay ti kinarigat kan kinasakit na. Happy anniversary, babe. Sabong paraking ka. Wow! Thank you, babe. Happy anniversary to. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Ket ka sana. Nakasagana ka din. 100%, babe. Ayos. Apay, sa di nung amin di papananta? Secret. Anya? Mala, lumugan kan, babe. Inta man nag-joyride. Okay, sikat ti boss ko ita, Carlo. At tuitin na po, babe. Hagyaman na, babe, ha? Ala, magan ka lang amagan, Carlo. Adu, tinluto ka makan. Wananti, nagaduman ngagpaiso tinluto yun. Kasta ti kinagagat ni mama nga agluto, babe. Kasla pa kanin na ti mahisa a barangay no gumagat nga agluto. Kasta? Lumukmagak gaya matagos no tituyak nga night, babe. Pudno dahi sa Carlo. Amom, kastamot lang kat tibagbagik ide. Ngabiti nag-asawa kami ni mamayo. Di makalan ti buksit ko. Wala, tanarawat ka ba't gamin amangan lakay. Kasano, kat naimas ka mat ngamin nga gluto bakit? Imbag man saan ka lumuklok magbeng. Kat kastoy gayam kaimas nga gluto ni Andy. Ano matikan ka na? Ngam jakman amo ta jakmat lumukmag. Talaga siguro ang kastuyan ti kababagik. Ay da, talaga asaan alumukmag day ta. Gamin, napili ti kankanan na. Ala ni mama, sa anak ka diyan napili iti makan, babe. Diet lang.
Ala, mangan tayo kiti abangan. Diet dita. Nada makan, mangan kiti. Nabayag kayo matan nga gayan ayat ka ni Carlo. Apay no, agsimpa kayo matan. Iti kasta, makita mi kan mawawir mi pa'y dagiti agbalintong nga anak yo. Saan mi pa'y mata na pagsaritaan day taba, nagpapa? Iso nga ro, dasya akong timang ibagbaga iha. Ibagam kiting agkalay sa kayon. Ang papa, nakababain no syakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkalay sami. Pagdangay kung mati nakababain. Agayan ayat kayo man. Iso arumbang na lang nga ibagam. Not niya mati marikrik nam. Papa, ang mga no ma-offend kanyak, no ibagak kan kwa na ti maipapan iti panagkalay sami. Saan mat siguro iha? Ibagam nga mina, amap-maparan titawan. Bumakbakit kan lumaklakay kayo matan. Nasaysayan mo't lang, no agsimpa kayo. Etikas na, makabukal kayo matan iti pamilyayo. Sige, papa. Bayan nyo, tapadasag to kasarita ni Carlo. May papan iti day tabanag. Will you be my wife? Carlo. Will you marry me, Kimberly? Yes, Carlo. Yes, I will. 1,000 times. Oh, agyaman ako, babe. I love you. I love you more, babe. Oh, nagpintas mo din tasing-sing mo, Ipag. Kasla itakla ang amakita dayta. Talaga nga itamlaang ang makita. Ngamin, idikal man lang nga intad ni Carlo kanyak. Nukas na, engage kayon? Wan, ipagruksan. Oh, kaano ngay nga rod ti kasaryo? Madama pa'y lang nga plan-planuan mi. Ay na, di yun ibay-bayag, Itikas na, makabukal kayo mo tinadagos. Wan nga rod, day tamat lang ti sangkay baga na papakan ni mama. Katwan matapi man, sigurado ang magagaran dauna yan ang maadaan iti apo ko manipod kan ka. Isumpaya, isuda nga rod ti excited iti panagkasarmi ka ni Carlo. Ti kayat ka, kat agkasar kami na dagos. Katwan nga min anya pa'y laan nga iti ur-urayin nyo. Adda kayo matan iti husto atawan. Kan may sa, nabayag kayo matan nga agayan ayat kin ni Carlo. Am-am mo yung mat siguro titunggal may sa. Agpada kayo matan nga adda natalgad at trabaho na. Iso arumbang na lang nga agsimpa kayo matan. Nana, mabana kon. Sige anak ko, agan-anat ka ha? Di mo man ngaminan partakan ti agpataray iti motor mo. Slowly but surely ako nada iti English. Un ka din, nanang. Danag yun na yan. Udno na partakak ngagpatpataray. Ngam nanadakmat ngagmot-motor. Kan may sa, amok matasurutan dagiti rules and regulations ti kalsada. Ada akong dita anak ko. Angam ni, pangaasim tadi mo kung maialang-alang ti bagpagak. Ngamin napudot ti disgrasya ita abulan. Amumat nga agsasaruno dagiti maak-aksidente iti motor. Saan lang nga ita? Dandanin ti kasar mo. Iso apang nga asim, tasaan kumaanatangken ti ulom. Un ka din, nanang. Sige, mapana kong tanil dawen. Ang mga numaladawak pa iti trabaho. Sige anak ko, di mo liwayan ti kumararag. Iti kasta, tarabayan na ka ti Diyos kabayatan ti panagbiyahem. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, babe? Ni Rene, babe. Apay ka, no? Agparparescue da nga raw. Nagkurang ano ti warti kabit da yesay. Kat, mapan ka? Kapilitan na, babe. Awan mo't ngami ng daddo, mamay baon ko. Iso nga anong sa kun ati mapan. Makasubli ka nga tadagos?
Dahil tatidya ka mo, babe. Depende Ang mga no tulungak pa'y ita ang mga ikabit karagitiwar. Iti kasta, malpas sa dagos. Okay, awagan nak tunga rod adagos apaman amalpas ka. Iti kasta, amok no anyan tunga oras ti panagawid mo. Wan, babe. Unay matlakit di nagasgasat mo, anak ko. Apay ngay bati nagbatan. Apay ngay, anak ko. Bumangon ka, Tita Carlo. Bumangon ka, pangasip. Ayawanan, balasang ko. Awanan ni Carlo. No apay matngabin nga isupay tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Unayan, Diyos ko. Apay at anak ko pa'y. Apay, Diyos ko. Nakakaasi ti anak ko. Nagatuod ang itarapap na itibiyag. Gabanyan. Anyan takastoy matan tinapasamakan ko na. Nagsakit. Unay matlakit din ang kinaranggas ni Gasa. Nagrikat nga aklunan. Apay nga imbati na, Carlo. Apay. Kasano pa itan dagiti plano ta? Kasano pa itan tawan kamatan? Kasano pa yan? Nagsakit. Nagrigat ka aklunan nga awan ka. Nagrigat, Carlo. Kimberly. Sige lang. Isangit mo tapno malagan ng tarik na. Kasta akmat idinapukaw ko ti asawak. Iso ang maawatak tirik ng ita. Nagsakit, Roxanne. Awan umaspik, iti kinasakit na. Apayan ni Carlo pa'y. Apay. Kas na kunakon. Maawatan ka. Angam talaga akas tatibiyag. Nalabid man doon na pimpintas na plano ti Diyos para kin ni Carlo. Kas namatan kan ka nga imbati na. Kasla jak kabaanan nga aklunan ti amin. Kasla kayat kumatan ti matay. Kasta akmat iti. Angam kaasi ti Diyos. Ininot mat anaaklon ko ti amin. Patyak adumtang tumatlaang ti panawan, ama kalipat ka. Basta di mo liwayan ti kumararag kini Apo Diyos. Ay, unay matlakit din ti kasjay agasgasat, ti agbalin ko maaman ugang talakay. Ay, wani nga rod bakit? Kaasimat. Nakasingsingpat ni Carlo. Ang amno apay mat nga isupay lang tinakapasamakan ti kasjay. Wan nga rod no apay mat ngamin, ani Carlo pay laeng tinapili da pagpareskiwan. Ay, nagsayaatan ko mga da dito'y balay. Agam, anyan, tainawagan da pay laeng mat. Isukat nga rodan tinakuryente jay site. Ay, wala nga rod. Talaga ti aksidente. Awan ti pilpilyan na tao kan oras. No talaga nga oras mon, talaga nga ipan mon.
Kaasimot dyan anak ta. Sa pa'y madama plan-planwan dan ti panagkasarda ko ma. Ay yan ti kastoya na pasamak. Kaslasaan na nakapapati. Kumusta kan, friend? Okay ka din? Jack amo, friend. Jack amo. Noan niya ti marikrik na kita. Nagdagsan ti barukong ko. Nagdagsan ti riknak. Jack kumapay kayat ti sumrag. Ang masapul mat. Tani, adoon na yun ti absent ko. Ay, talaga akasta, friend. Nang runa ket kapudpudutan pa'y lang tinapasamak iti nobyong. Sana bale, mamati ak ngayon inot mo't lang amalipatam ti amin. Kunada nga rudan, time heals. Ayun gayam, adda ka numaangay ami sa ijay labi inton madamdama. Kaya't mo ta mapantamaki misa? Ha? Mapantamaki misa kunak, friend. Kwa, friend. Kinapod nun. Jack ngamin unay makimismisa. Amok iso nga rod nga awisan ka. Ala, umay ka tamapantay jay labi. Apag husto, sa nga pulo a minutos langan kat mangrugin ti misa. Good morning, everyone. Praise the Lord. Kumararag tayo kakabsa. O Diyos, ang managayat ka na dumuunay. Agyaman kami, Apo, itinaldawaldaw, gapu itinaluway a bindisyon mo kada kami ng anak mo. Di da kam kumabaybayan, o Apo. Itakling mikin ka, titunggal oras mi, ket dawatan mi, nga inisi da kami kadag iti anyaman a pagpagkanan mi. Tulungan da kami kadi, o Apo Diyos, amang handal kadag iti anyaman a manlubog adungdang iti biyag mi. Agulimag tayo nga rod, iti sumagmamano ang minuto, kalintay sang kamay sa ako mararag, babaan kadag iti bukod tayo akararag. Diyos ko, at tuyak asi papakumbaba dumawdawat iti kaasim. Tulungan na ko man, amang isubli iti sigod aganay gay ko. Tulungan na kamang lipat iti sakit. At ako maapalag-anam ti riknak. Ikatam ti dagsan ti barukong ko. Katulungan nak ang mga parwanan. Miss F, Jack amo ti sawag. Panagriknak idi kat aglus duyakon iti kastaunay akapsut ko. Ngem first time napasamak kanyak akabayatan ti panagkararag ko ket kaslapim migsaak. Ijay ko na-realize at ikararag ket talaga a powerful. And God is watching over us. Nakariknak idi itibain gaputa syak jay tao asaan amakimismisa. Ngem iti dayjay agundaway nariknak ti presensya ti Dios. Nariknak ti panangarakop na kanyak, ajak pulos narikna iti lasod ti panagbiag ko. Manipod idi, dinuminggo akon amakimismisa, ket ininot meten analipatak ni Carlo, ngam kitdi agtaltali na adlata iti puso kan lagip ko dagiti kinasayaan na. May saak meten kadagiti mangibingbinglay iti ebanghelyo ti Dios tunggal adda ti misa. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Kimberly. Ken ka pagayam, Kimberly. Yes, prayer is powerful. Nagasat ka pagayam ko. You are so blessed. Kunam asaan ka aman nakimisa idi. Ngam na-encounter mo ti presence ni Apo Diyos iti biyag mo idi oras nagkararag ka. Itatakunam adinuminggo kan makimismisa,
Sigurado mas makitam ken mariknampay ti presensya na itibiyag mo. Nalabit nga da napinpintas a plano na parakin ka, iso a sinublinan ni Carlo. Ket mamatiak nga ikan, wenno paraburan na ka, iti lalaki nga agbalin a kapisi ti pusom, babaan iti panagserbim kenkwana. Alakastan pagayam Kimberly kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay,